Znam da ste vidjeli šta se dešava u Meksiku, kapiram da je to čisto vama nešto što je proletelo onako kroz glavu, ali meni je to ipak nezaobilazna tema zbog strašne eskalacije situacije trenutno, kao i zbog velike i prezanimljive istorije svega toga što se tamo dešava i o čemu ćemo danas pričati, a i zato što sve to može dosta da se poveže s ovim što mi gledamo kod nas svaki dan, samo što je to tamo baš onako profesionalno, a kod nas ono Meksiko za debile. Ipak, danas se nećemo toliko osvrtati na Srbiju i Balkan, malo ćemo da podbodemo koga treba, razume se, ali hoću da malo više pričamo o Meksiku i borbama koje vlast vodi sa svojim građanima, ispostavit će se na kraju, a sve u svrhu nastavljanja, da kaže, tog nesmetanog funkcionisanja narkokartela koji donose profit političarima i unapređivanja cele te priče. I zato opustite se, otvorite neko pivo, pa da porazgovaramo malo. Da, u nedelju 22. februara 2026. godine meksička vojska izvela je, da kažem, veliku bezbednosnu operaciju u državi Jalisco. Cilj je bio da uhvate ili neutrališu, kako oni to kažu, čovjeka koji je, bez sumnje, bio jedan od najtraženijih i najstrašnijih kriminalaca u istoriji zemlje, Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, poznatiji u podzemlju kao El Mencho. Ovaj čovjek bio je osnivač i lider najmoćnijeg meksičkog kartela u ovom trenutku, kartel Jalisco Nueva Generación, CNG. To nije bila obična kriminalna banda, jer CNG je u samo nekoliko godina narastao u organizaciju sa gotovo državnom infrastrukturom, kontrolom desetinom gradova, prometima ogromnih količina narkotika, pogotovo sintetičkih opijata poput fentanila i širokom mrežom iznude, otmica i korupcije. U SAD su ga svrstali čak i u red terorističkih organizacija s nagradom od $15 miliona za informacije koje bi vodile do njegovog hapšenja. Vojska je, uz pomoć inteligencije i podršku vlasti SAD-a, koja izgleda nije bila zadovoljna cenom fentanila i koksa koje su im dostavljali, locirala El Mencha u planinskom području u blizini grada Tapalpa i krenula u akciju. Iako su brojne operacije u Meksiku u prošlosti imale isti cilj, nijedna nije bila ovako spektakularna. Akcija je uključivala specijalne jedinice, helikoptere, nacionalnu gardu i apsolutni haos od direktne paljbe koji se odigrao u trenutku sukoba. Tokom svega toga, El Mencho je ranjen i kasnije preminuo od posljedica tih rana. U istoj operaciji poginulo je nekoliko pripadnika njegove ekipe, a neki agenti nacionalne garde također su izgubili živote. Ovo je hronološki bila, da kažem, neposredna iskra koja je zapalila nešto što ljudi u Meksiku nisu mogli da zamisle da će krenuti da se dešava, ali je realno gledano napetost koja je već dugo tinja u Meksiku. El Mencho nije nastao ni iz čega. Kao i mnogi drugi, njegovi raniji radovi su uključivali čak i rad u policiji, a onda tek prelazak na stranu kriminala i formiranje vlastite mreže lojalista, ne znam da vas to podsjeća na nešto, kao i ratnika. Tokom godina je CNG izrastao u organizaciju koja je ozbiljan konkurent starijim kartelima poput Sinaloa kartela, koji je decenijama bio sinonim za meksičko kriminalno carstvo. El Mencho je uspeo da stvori logističku mrežu koja se protezala od proizvodnje droge do globalne distribucije, oslanjajući se na brutalnost, strategiju straha i ogromnu moć oružja, uključujući čak i napredne dronove naoružane eksplozivom. Da ne pričam naravno standardno reket, iznuda i tako dalje. Za meksičke i američke vlasti on je bio javna opasnost broj 1, povezan s ogromnim protokom droge preko granice, masovnim ubistvima, iznudama i parališujućim efektom korupcije na lokalnu i federativnu politiku. Njegovo ubistvo u ovoj operaciji označava najveći udarac protiv organizovanog kriminala u Meksiku još od ere legendarnog Joaquin Guzmana, poznatijeg kao El Chapo, čovjeka koji je također decenijama dominirao trgovinom droge pre nego što je uhapšen i izručen u SAD. E sad, zašto se sve ovako raspalo odmah nakon njegove smrti? Pa ono što mnogi u javnosti nisu shvatili jeste da ponekad uklanjanje glave zmije ne znači kraj zmije, već tek početak haosa. El Mencho je kontrolisao CNG skoro deceniju, imao je strogu, da kažem, gestapovsku organizaciju. Taj tip organizacije kad izgubi svog centralnog vođu zbog prirode internog, da kažem, nadmetanja i pokušaja preuzimanja kontrole, često eksplodira u period brutalnih unutrašnjih borbi. Također, cijela ta mreža ucena, ubistava, drogi i tako dalje ne može samo da nestane nakon što je on mrtav, nego samo se desi haos. Čim je vest o njegove smrti postala javna, CNG i njegove pristalice krenule su u koordiniranu masovnu odmazdu širom zemlje. Na desetine autoputa su blokirane automobilima u plamenu, benzinske pumpe su zapaljene, autobusi i privatna vozila se otimaju, nakon toga su na raskrsnicama u plamenu, a grupe naoružanih ljudi sukobljavaju se sa državnim snagama u stotinama tačaka širom najmanje 8 saveznih država, uključujući Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero i druge.
Sad, kad kažemo da su gradovi pali u nasilje, ne govorimo nekoliko zgrada, srušenih bomba i tako dalje kao u ratnim filmovima, već u iznenadnoj i parališujućoj, da kažem, eksploziji straha i blokada. Pa tako recimo gradovi poput Porto Vallarta, poznat po prskajućim talasima Pacifika, šarenim ruševinama kolonijalne arhitekture, ali nekim all-inclusive rezortima. U trenucima nasilja preplavile su slike gorućih autobusa, barikada usred glavnih ulica, dima iznad grada i šta ti ja znam. Taj grad zimi, na primjer, prima oko 100.000 turista iz Evrope, SAD, Kanade i tako dalje. Postoje bukvalno ratna zona. I to ne zato što su bande, ušle unutar hotela i tako dalje, nego zato što su pristalice narkokartela postavili barikade i palili vozila random na ključnim pravcima između aerodroma, glavnih saobraćajnica i plaža, da onemoguće policiji i vojsci da nekako dođe do njih tek tako, nego da moraju baš da se potrude onako dobro za to. Svi gosti su dobili poruke da se ne udaljavaju od kompleksa, da ostanu u sobama ako je moguće i da ne koriste taksi ili privatni prevoz jer su te usluge privremeno obustavljene zbog bezbednosne situacije. U nekim objektima su čak kontrolisali ulaze i izlaze tražeći da niko ne napušta recepciju bez obaveznog obaveštenja o menadžmentu. Realno, brate, zamisli da si tamo, odeš se sunčaš, brate, all inclusive, švedski sto, ribe, brate, muzikica, zezanje, kreće rat u jednom trenutku, brate, kuca eksere na prozore i to i šta ti Bog da, brate, nema ni aviona čak da ode odande, avioni isto ne rade. Pa onda recimo Guadalajara, jedan od najvećih gradova Meksika i paradoksalno domaćinu fudbalskih utakmica Svetskog kupa 2026. Situacija se također zaoštrila. Bilo je izveštaja o gorećim vozilima na glavnim avenijama, zapaljenim benzinskim pumpama, što je i najgore od svega, i strašnim eksplozijama, nagle prekide saobraćaja. To je baš krenulo onako da bude ozbiljna panika među stanovnicima i putnicima u tom gradu. U saveznoj državi Tamaulipas, grad Reynosa, koji inače ima istoriju kao ključna tačka za krijumčarenje droge preko teksaškog tog dela granice sa Amerikom, izdao je upozorenje da se građani, stranci, turisti, šta ti ja znam, moraju da se sklone u kuće i ne sme da izlaze napolje nikako dok se situacija ne stabilizuje, jer tu će biti vjerojatno najgore zbog pokušaja prevlasti baš na tom delu gde prelazi droga. Nasilje se kroz noć proširilo i na delove Guanajuata i Aguascalientesa, gde su bande postavljale blokade i palile velike kamione i prodavnice duž glavnih putnih pravaca, često uz male borbe sa bezbednosnim snagama koje su pokušavale da prodru do najkritičnijih tačaka. Sad, ako smo hteli da uhvatimo neku genezu, da kažem, problema narkokartela u Meksiku, moramo da se vratimo, da kažem, u kasne 70. ili 80. jer je upravo u tom trenutku nastao kostur ovoga što danas zovemo narkodržava, noćna mora kriminalnih organizacija koja je sa sobom donela neverovatno bogatstvo, brutalnost i ograničena sposobnost same države da zauzda vlastitu teritoriju, a kasnije samo ušla komplet zajedno sa njima u kriminal jer se isplati baš lepo, jel? Krajem 70-ih meksički krijumčari bili su daleko od monolita kakvim ih danas zamišljamo. U velikoj meri egzistirali su kao posrednici za kokain i marihuanu, prelazeći robu u SAD gde je potražnja eksplodirala tokom drugih faza prohibicije i rata protiv droge. Ipak, prava transformacija počinje kada se meksički preprodavači toliko umreže da postanu strateški partneri kolumbijskih kartela kokaina, a oni koji su tada bili glavni proizvođači kokaina u svetu i trebaju pouzdane kopnene rute do ogromnog američkog tržišta. Tako je Guadalajara kartel formiran oko 80-ih pod vođstvom Miguel Angel Felix Gallarda i njegovih partnera i postao prvi pravi kartel u Meksiku. Ključna stvar se dogodila krajem 80-ih i početkom 90-ih gde državni pritisak i hapšenja razbili tu prvu generaciju kartela, ali nisu razbili osnovni model. Naprotiv, nakon hapšenja Gallarda i njegovih kolega, stara mreža se raspala u konkurentske jedinice, pojedini ratnici ostali su vođe novih kartela, a teritorije su se, da kažem, parcelisale. Umesto jednog narkosistema, Meksiko je dobio mnoštvo, da kažem, moćnih kriminalnih organizacija. Tu je bila Sinaloa kartel, Gulf kartel, Juarez, Tijuana i tako dalje, koji su utrkivali kontroli ruta, iznudi, korupcija, brutalnosti i tako dalje. Do prelaza u 2000-te većina tih organizacija bila je dobro ukorenjena i finansijski snažna, ali još uvijek je postojao neki napet balans moći. Sinaloa, često nazivan najvećim kartelom, bio je najdugovečniji i najorganizovaniji zahvaljujući strategijama izbjegavanja konflikta i jakim međunarodnim vezama. Ipak,
Ipak, 2006. godine dogodilo se ono što mnogi stručnjaci vide kao prekretnicu. Tadašnji predsjednik Felipe Calderón proglasio je rat protiv narkokartela, poslavši desetine hiljada vojnika u gradove duž granice kako bi se obračunao s tim organizacijama. Ta odluka imala je paradoksalni učinak, da kažem, jer dok je vojni pritisak slomio neke vođe i strukture i tako dalje, on je razbio kartelsku hegemoniju, da tako kažem, jer kad država krene energično na jednog od njih, uhvati ili ubije nečijeg vođu, umjesto da nestane, organizacija se često raspada u manje brutalnije ili nepredvidljivije frakcije. Upravo se to stvarno desilo nakon što je Joaquin El Chapo Guzman Sinaloa kartel uhapšen i izručen SAD-u, što je dovelo do sukoba unutar Sinaloe i podele na više, da kažem, tih frakcija, posebno Los Chapitos. I tu se rađa sljedeća faza evolucije. 2010. i 2020. nisu bile samo period gubitka jednog ili drugog velikog bosa. One su vidjele transformaciju kartela u gotovo paradržavne entitete, ne samo trgovinu drogom, već i punu paletu kriminalnih aktivnosti. Od iznuda, otmica, krijumčarenja ljudi i oružja, pa sve do naizgled legitimnih poslovnih mreža i čak međunarodnih operacija. U tom kontekstu pojavljuje se Jalisco New Generation Cartel, CNG, formiran oko 2007. godine kao odvojena i brutalna organizacija. Pod vodstvom Nemesio El Mencho Sigueres Cervantesa, CNG se popela do neslućenih visina, šireći se gotovo u svako stanje Meksika i koristeći vojne taktike, veštačku inteligenciju, procene terena i razvijene logističke kanale za trgovinu fentanilom, heroinom, kokainom i metamfetaminom. Ali zašto posle svih tih posljedica Meksiko nikada nije uspeo u potpunosti da se reši bandi? Odgovor nije jednostavan i ne leži samo u vojsci ili policijskim snagama, on je društveno, ekonomski, politički i da kažem strukturalan sveukupno gledano. Prvo, korupcija je duboko ukorenjena u sve slojeve moći, od lokalnih policijskih snaga do državnih službi, što omogućava kartelima pristup informacijama, zaštiti, tajnim kanalima i tako dalje za praćenje novca, pranje novca, logističku podršku i šta god. Drugo, ekonomska realnost čini obnovu kartelske moći lakšom nego ikad. Siromaštvo, nejednakost, nedostatak dobrih prilika mladim ljudima znači da su mnogi spremni da uđu u te kartele da bi imali posao i da prežive. Treće, potražnja je jednostavno ogromna i nedostižna, prvenstveno u Americi, koji su im veliki susedi, da kažem, sa najvećim narkotičkim tržištem na svetu, što znači da postoji i ogromna trajna finansijska pumpa koja puni te kartelske kase, čak i kada država pokušava da im preseče rute ili da im obezglavi vođe. I četvrto, državne akcije često, da kažem, svode se na reakciju, a ne na prevenciju. Uz svu težinu vojske, hapšene vođe ili blokade ruta, neminovno se događa da novi lideri zauzmu prazno mesto ili se karteli razvoje u više skupina. Svaka od njih je agresivnija i nezaustavljivija. Danas kada govorimo o Meksiku, govorimo o zemlji koji su neki regioni relativno stabilni, dok su drugi u permanentnom stanju niskointenzivnog rata. Ratovi između kartela više nisu linearni sukobi dve jasno definisane strane, već mreža lokalnih konflikta koji se prepliću. U nekim dijelovima države, Guanajuato, sukob između CNG i lokalne grupe Santa Rosa de Lima doveo je do toga da industrijski centar postane jedno od najnasilnijih mesta u zemlji. U drugim regionima, kao što je Tamaulipas, frakcije nekada moćnih Zeta i Golfa vode bukvalno beskonačne mikroratove. Sad, ako postoji neka ironija u svemu ovome, ona je jedna jako gadna istina koja kaže da svaki put kad se objavi da je najtraženiji čovek uhapšen ili kartel oslabljen, statistika ubistava narednih mjeseci često poraste. Sistem kartela se jednostavno pokazao otpornim, gotovo darvinističkim, jer on sam po sebi evoluira pod pritiskom. I zato kad danas gledamo mapu Meksika, on ne prikazuje samo teritorije kartela, već i istoriju njihovih ratova. Tako nešto, nažalost, imamo i kod nas, samo što kod nas pripadnici kriminalnih grupa kao što je SNS i njihovi predstavnici na društvenim mrežama pale svoje neregistrovane automobile, samo kidnapuju i samo prete samima sebi da bi im se podigao politički rejting na predstojećim izborima i da bi ostali nekako relevantni dok pričaju gluposti koje bi ljudi sposobni da glasaju trebalo da progutaju, ali što bi rekla ona čuvena koja nikada, nažalost, na ovim prostorima neće prestati da bude istina, sve dok je ovaca, neće faliti vune. I zato ne budite ovce koji ovakvi i slični njima šišaju, recite ne socijalnim parazitima pre nego što dođete u situaciju da ste im samo štit ili eventualno nastavite da im budete indirektni ili direktni bankomat koji će jahati kao majmune u nedogled i batalite više zaljubljivanje u ličnosti sa interneta. Živi bili!